Isimgħu Minna u Ejjew. Dawn kienu kliem it-turisti li tkellimna magħhom fil-ġnien Franġisku Lapparelli waqt mixja qasira fih is-sibt filgħodu qabel ma komplew jitpaxxew bi-ġmiel il-kapitali tagħna. Il-ġnien li jissaħab post il-fosta taħt id-daħla tal-Belt jidher li diġà saħħar lil bosta mill-ftit jiem illi ilu inawgurat. Min mar darba u ħalef li jerġa' jmur u min mara l-ewwel darba s-sibt u baqa' mistaġeb blira qudiemu. Yes, it's the first time and I love already. U l-oħrajn x'derilhom. Compliments what they've done with the Triton fountain and everything else and finishes it off rather than just a car park or everybody throwing rubbish down here. It looks really nice. Really impressed. It's very beautiful because Accessible? Yes. Stajna naraw li l-bosta turisti u familji jieħdu ftit ħin ta' mistrieħ fuq diversi bankijiet li hemm fil-ġnien b'xejn għajrqanja ta' sfur jew ħoss ta' żiffa fis-siġar bħala kumpanija. Kien hemm min qalilna li dan il-ġnien fakru fil-fosta l-Imdina, belt oħra f'pajjiżna li wkoll tattira eluf ta' turisti fis-sena. Iżda il-fatt li dan iwassal għall-Belt kapitali Maltija huwa biżżejjed biex jiġbed leħ turisti ġodda, jew anke Maltin li waqt il-pawża mix-xogħol jew mill-qadi kellhom bżonn ftit mistrieħ. Fil-fatt, it-turisti li tkellimna magħhom kellhom messaġġ sempliċi. We'll use it and look after it and keep it tidy. It's for the public and advice visit Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.